Tipra Motha ni bukhaktui haikaba songmarni lejar omahaino tai srapchano yagolono final result saimanai sabo hapangkhanai sabo hapangkhaya oboni monthly update jorani news naitongte norok gui monthly nugui manai omahaino monthly up down khaimani yagolo tabo 4 round paimani yagolo kunu jaga 5 round obo chengjagui tongo oboni yagolo puilauno Bagma kila Bagma haikaba 30 Bagma constituency o batainai Tipra Motha 13,365 BJP मांखा 13,178 CPI मांखा 4,445 ओ जगह किला बागमा हाइना हाइ Tipra Motha 4 राउंड यागुलो सुकांगो आगोगुइ तंखा 3 राउंड किला बागमा बेलाइना किरिलाइजाक BJP आगोगुइ तंगमनि ताबो 4 राउंड यागुलो किला बागमा कन्स्टिट्युएन्सी हाइना Tipra Motha आगोगुइ ताइ किसानि मार्जिन बाय आगोगुइ तंगो टोटल 6 राउंड लेखा जानाय ताइ 2टा राउंड ताइ 2 राउंड तंखो किला बागमा आबनि यागुलो किला बागमा कन्स्टिट्युएन्सी हाइबुनो साबो कप्लायनाय आबनि स्राय कथमा मानाय ताबो त्रिपुरा हास्टे 60 टा सीट एसेम्बलिनि बिसिङो 60 टा सीट एसेम्बलिनि बिसिङ आसुथायो 4 राउंड यागोलो बब पार्टी बुसगाङ आगयतों हापाङो फाइटतक अमाहायनि मार्जिन आंनरकनो साना थाङै दङो BJP ताबो मार्जिनो दङो 30 टा सीट मानै बुसगाङ आगगै दङो जतनि पार्टीनि स्लाय Tipra Motha मानै दङो ताबो 13 टा सीट कांग्रेस मांखा 5 टा सीट CPI मानै दङो 11 टा अमाहाय मांप्लि ताबो 4 राउंड यागोलो अपडेट मानै दङो नाइटंदे बुसगाङो ताइ स्रापसनो यागोलोनो साबो बुसुक सीट माने हापां खानाय अरनि मार्जिननि बिसिङो BJP हापां खाततक ओङै तंखा हायका BJP साइसं IPFT बाय जुटनि यागोलो हापां खाततक हाय फियाबा ताइ काइसा कक BJP बाय जुटंनाय IPFT ताबुक सुक जरा ब्रकनि काइसा सीट पानो बुसगाङा आगक माने अमहाय मांप्लिबो नुगियाको नाइटंदे जरानि न्यूज